Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Paribadong, kumusta ni Marituyang? Nasaya at latamot amaray. Mas daawak man. Nagadaw, timang kumusta kan nituyang ka. Nasingpet ngamen ako, Mare. Nakaananos, nakaragragsak akadwa. Nagado nga rin timang kumusta king kuwana. Ada ijay balayo, pare? Ay na, saan na namasango ti rumor, maray? Tadalatan na ijay balay, nga agkwinkwintay ti kwartana. Ay, imbagman, adugayam ti kwartana. Sino agpapautang? Ay, iso nga ron akong kumusta, paribadong. Taumayak kumamit umutang. Ay iso malagayam. Sa dino ti papanam, antibanang. Ay, di taman balay da Marituyang. Ay, ang mga nudyak madanon. Samsambutam ni Nana Tuyang. Wen, kwarog. Inak ko maumutang. Aya? Wen, umutang akman kan ni Marituyang. Ay, na yan, Marituyang. Agkwin-kwintakan sa manan. Ay, wen, Maray. Ay na, mabanugak pa yun nga kwin-kwinta. Ay, kasta talaga ti ado ti kwartana. Ay, wen nga raw. Ay, Maray. Adda pa'y nga ta mautang ko? Sika, umutang ka Maray? Ay, katuwan na. Ay, adda pa'y mautang ko? Sika pa'y ti maawanan. Ay na, agyaman na ak Marituyang. Mala, ibaga mo numano ti utangaw Maray. Ay, talaga abilib akon kan ni Kumarik Atuyang, Inteng. Apay anak ko namday ta? Kat no nakaanos kanyak, nakasingsingpot ako, Mare. Oh. Man nakaawat pa'y. Aha, kaslasaan mo't iti panagkunat. Nasingpot ni Kumarik Atuyang, Inteng. Adun to pa'y ti mga ayat kan kwa na dito barangay tayo. Kunam ide, nalaing ang makichismes. Nalaing nga agaramid iti sarita, ken nalaing ang makiapa. Ay, saan mo nga ibagbaga ti kasta, Inteng? Amangan numangag na ka kat singiran nak adagos. Ada utang mo ken kwa na? Saan nakit din nga umutang, kat nagano ti umutang kan kwa na? So mo ilagayam ako na nasipon. Maduda namang pakpakumusta king katuyang. Simikata nga rudaw dito'y barangay tayo. Ibagbagada na anaws, kanya singpit ka kanaw. Gayum ko aminin akabaranggayan tayo ba daw? Kukumarim, kan kukumparim pa'y amin idan. Ay, mamati ka kaday. No ibagak nga umadupay dagiti gagayam ka. Una, tapautang kagaya mapautang. Nagadumot ti umay umututang. Kita no asino jay sumungad. Nay, nimot kumari ko anang. Ay, umay umutang day taba daw. Uray kita aw. Agyaman na Marituyang tapi nautangan na. Kasapulam gayam. Imbaglakid din ata adda ka anakaanos ako Maray. Ay, kasta mo lang ti kanayon nga ibagbaga kanyak dagiti daddo maakalugaran tayaw. Ala, Maray, agawid akon wen. Agyaman ak iti impautang mo akwarta. Pinautangan na kamot ni Kumari Tuyang? Wen, Maray, naglaka akasal sarita day jay ako Marita. Kinunampay, naisampay Idi imbagak di utangag inyawat na adagaws. Ay, nagsingpet talaga. Awan makunak iti kinaanos na. Nay, rimwarmanan di tabalayda. Mapansamanan agpautang. Basta nakabag, talaga amapan agpautang dayta. Sigurado, Mare. Nay, nagpaabagatanan. Ay, Marituyang, dumagas ka pa dito'y barangay hall, Apay, Kapitan.
Ay, ado ka, ti mangibagbagaan na anos ka na singpet ka. Ay, nadamag mumutan, kapitan. Oo! Agdindinamagan. Ay, mapanak agpautang di ta abagatan. Ay, sakbay amapan ka. Ay, pautangan naman. Uray sika, kapitan. Kayat mo ti umutang? Ay, mabalin nga ta. Sika pa'y kapitan, tijak pautangan. Ay, umunag ka pa dito barangay, hulta kapita. Ah, Ay, una, kapitan. ay, uray siya kung timang timpla iti kapayem. Kabayatan bilbilangam ti ipautang mo. Amaw, no sa dino tinaggapuak ba daw? Way, naggapo ka na pan nagpautang. Naggapuak dita barangay hall. Ha? Tanya tinaramid mo dita? Inayaban na ngamin ni kapitan. Kitamaw, intimplaan nakpay iti kapay. Ay, imbag man timplaan na ka iti kapay. Kasta unay ti isem ni kapitan. Naragsak nukasta. Imutang nga main. Uray day ta kumpare ka kapitan, imutang magking ka. Bayamon, taamok anala ka nga agbayad ni kapitan. Kasla saan mo iti amaw? Nagkariabayadan na kadagaws. Kitsapay kumaat atong palo na day ta ngayon karinaking ka. Ay, nagmayat tirik na, no ado ti gagayam anya ba daw? Kat kaano ka ngayon agsinger? Naguray ka pa'y muta. Kapapautang ko lang, agsingira ki dinadagaos. Kita man, no madulat na tigagayam mo, no agsinger ka. Ay, nagmayat ti mangan, no naimas ti sidaan. Ay katumakder ka nga ruditan taaginaw kamutin. Apay ngay apaginawanak. Siyak pa'y tigimatang iti sidaan. Ay siyak mo tigim matang idinaminsan. Ay, jak pa'y lang nakapalpal pa ka ibabaon na kaon. Sino ngay nga rod ita ti aginaw? Ay, sikan! Maribanang! Nanay. Maray! Ay, sumungbat ka, tapukpukawan na ka ni Maritoyang. Apay, Maritoyang! Umunag ka taumay ka agmerienda. Ay, Maray! Umayak man agsingay. Ay, unay matan, taagsingir ka adagaws. Kaano lang mo't idimutangakan ka? Talon abulan tinapalabas, Maray. Ay, awan pa'y pagbayad ko. Ay, si kamot, agsingir ka adagaws. Apaan da mutan dagiti pinautahangak ba daw? Anya, apapain na kan. Kat nakasingsingpet da idiking ka. Kurang laeng na barsaken da. Nay, ay madi ano kasta? At dapay mangibagbaga asa anak kanun ngagpakpakita kadakwada. Kalpasan nga imutang daking ka, kastante bagada. Ay, dinagas ko pa'y asiningir ni Kumarik abanang. Best kumarim day ta. Kinusko sila pan na mutan. Ay, unay mo tingay. Agsingirak laeng may tanabayagan dya utang na. Ay, agbayad kumamot adagusin na. Awan samot tan ti mabati agayam ka ba daw? Anya ti ko na Maribanang. Kunak, imay naksiningir ni Marituyang. Nakita kat alimabas ni Titersinak. Amam ti inaramid ko. Ay, kinusilapak Jak pinastrag ijabalay may. Jak pa'y pinagmerienda. Anya ngay ti kunana. Nagawid adagos ang nakadumog. Ay, kurang laangan nga apaam. Ay, di nak masubla-sublan nga umay singiran, Mare. Tatalaga nga apaag. Kasano ngay nga ta no umay nakmat singiran. Ay kat sigurado day ta, Mare. Iso amasapol ngagsagana ka. Ay, padasan na. Yasaak iti badang. Sus, nagunget kamutan, Maray. Uray siya mutin pare. Kat may ramraman agurgurain na giti tataw. Day, apay aguraan da ka paray. Agpakpakadwa ngamin nito yang kau nga agsinger. Ay, mayat atakaduan. Kagura da nito yang kau. Uray siya mutin kagura da. Kamatandak pa iti pangar. Ay, apay ngay. Ay, day tangarog ka paray. Awam mo tar aramidan mi amaday. Agsinger kami lang, Mike. Nasaya at matipan na kisari tayo.
Nakaan-anos da, di nagutang dakan ni Marituyang. Ay, permi aparay. Magsikumusta. Tapadasak akasarita dagiti imutang. Ay, sige man paray. Tanay, kaasi kami magkanituyang ko agurgurain da. Saan ka nga umas-asidag, Marituyang? Ha, bilangan ka. Ha? Apay ngay day tabadang ngay gamo, maray. Makaungetak no umasidag ka. Nana, kaumaya mo lang ang agsingay. Ay, awat ang singir-singir. Ay, di mo iwas-awas day tabadang mo, maray. Saan ka nga umasidag, kunaknay? Ay, sa anak nga umasidag, maray. Umadayo akaun. Nasaya at mag. Kung saan ka nga agpakpakita pa'y kanyak, iti oray ka, numan! Unay mo't na ito ang mapaspasamak iti biyag kaun. Nakita ti napasamak, Mari. Ay, nakita ang kapitan. Wen. Nakaungot ni kagawad ko nang. Wen nga road, kapitan. Mapana mo lang singir. Maiparbeng ka da iti kas jay a reaksyon na. Ay, sana nasayat da jay Sika, kapitan, no singireng ka, agunget ka kadimot kanyak. Apay nga agunget ha? Kasta dagiti kabaranggayan tayo asing singir, kapitan. Kagurad akaon. Di nakpay lasing singirin. Ta kasaritak dagiti nakautangken ka. Ay, banang dungaw. Ay, kitaem no agsublimanen da dya atuyang nga umay agsingir. Ta ipakamat ko iti asaw. Nakasingsingpet ka, edi imutang ka. Itatasingirin da ka, nakaungungot ka. Jak nga rod kayat ti masingsingir. No di mo kayat ti masinger, di ka umut-utang. Ne, apay akas ta ti panagsasaom, inteng. Asinaw ti paboram. Dayjay ako marik nga umay mangsingir kanyak, wenno siya nga asawam. Ni Marituyang ta umay nakangarod singirin. Agbayad kan. Apay kumangay ang makaungot ka? Jak nga rod kayat ti agbayad. Ala, urayam nga ireklamo na ka ni Marituyang. No idarom na ka. Ay, saan ka nga agkamang-kamang kanyak? Nay, apay dito yung nagtadam abadang dito stand time kagawad. Para ka ni Marituyang dayta. Ha? Padasan na ti umay agsinger, tausarakan kwa na dayta. Ay. Timakunak, agbayad kayaon. Idimutang kayo kan kwa na, nakasaysayat kayaw. Ita, kagurgura yaon. Ay, kwa nga men, kwa rog. Agbayad kayaon, takasimot ni Nanatuyang. No saan kayong agbayad? Ibagakin kwa na nga idarom na kayaon. Tuyang, at nabisitam dita paraangan. Umay da ka no agbayad. Umay agbayad dagita agur-uray di taruar? Wayne, iso ngayong kaalaan ng gilistam. Tagbayad da ka nun. Ay imbag man. Ilistam dagita agbayad. Tapno di mo ulitin ng asingirain. Nay, nimot kumarik akwa ng dayjay nakatakder ijay. Ay, kat umay mo tin agbayad Kagawad, saan kay den agbayad? Marituyang! Maray! Dumagas ka pa'y dito'y balay. Mapanak ko magsinger, maray. Ay, dumagas ka pa'y. Tagbayad akmatan iti utang ko. Ay, kasta aya. Ay, kat nagmayatan no kasta maray. Ay, uwan. Adda akon. Ay na, Maray. Ay, pasensyaan na kun kadagiti inararamid ko kan ka iti kalabas. Ay, agbayad akon. Ay, kababain mo't nga agpaysukan ka. Ay, kabaranggayan. No imutang ka, namnamaem nga adda agsingirkan ka. Ala, sigay. Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Bukley. Musika
Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay, asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.